hua ko tahi rau 50 tau te papa pato pato e noho ana ki Wainganui a tātou, hei rau e mi whakawhiti kōrero. Ahakoa, kai te tari, kai te wharepupuri taonga, kai te wharepukapuka rai nei koe, ka kitea te whakapapa o tēnei taonga, takarawa mai nei ki ngā momo papa pato pato matihiko kei a tātou kawereo i e nei rā. Hoi anō rā, kua roa tātou e kimi ara ana e ngāwari ai tā tātou uta tohu tō ki ngā kupu Māori ka patoa e tātou. Me te aha, i whakarewaina tētahi papa pato pato Māori i te wiki nei, hei rongoa i tēnei mate. Ai rā nei, ka huri te ao i tēnei rau e mi hou. Nei rā, a Cruise Tangira. He moimoia pai, tawhiti, kua puawai. Nā tēnei papapā tuhi Māori, ka puta ngā hua. Hangai atu ki te kaupapa o te Māori ki te patu mai i ngā tuhinga. Te tikanga o te tohu tō i runga i te pātoto o ngā kupu. E noho ana a Barry Suter hei kai arahi ahurea mā Lenova. E a ki aia ko te hangarau hau nei he raumi āwhina i te iwi. Ko te iwi katoa o te aro e āwhina na mā te mahi tohu tō ki ngā kupu katoa e hehe ana. Hoi anō, ko tana mea nui, ko ngā mita katoa o tō tātou reo. Ko te mita. E me tau te tei o ngā hoa i konei, kei te ngaro haere ngā mita i ngā wāhi katoa te mutu. I hanga tēnei papapātuhi Māori, hei āwhina i a tātou, kia māma ake te tuhi i te reo Māori. Engari, no hea tēnei whakaaro? And he came home from school one day and he said, "Mummy, why can I see any te reo letters on my keyboard?" It just inspired me as to think, well, absolutely, why not? Led me down a path of seeing if it's something that I could champion within our organisation. Me te aha, e whakakaha nei tēnei hangarau ki te whakaraura o te reo Māori. How do we play our part in the revitalisation of te reo, providing an opportunity for the visibility of te reo Māori, so making it visible so people remember that the macrons are used in language. Ka puta ki hia? We're effectively going to be making the keyboard available in education, commercial space initially. He aha, te hira-tanga o tēnei? It's just like a really cool moment in time where not only is our language being brought forward in hardware, but also where corporate is meeting our people. E ke ai te kōrero ko te reo te Māori o te mana Māori. Cruise Tangira, te karere.